Le Jun Adien Penkeke wi asekiajia Ghana duko pe jeside le COVID-19 dolele pe nyawo meyide jeside ame akpe wi eve alfa aseke blavevo aseke yemehe ame akpe ene alfa ne bladenvo enyi po haya ke ame bladenvo aden tro megbe temia muganu tomia ame alfa ve bla aseke vodeka enye ame yo gede COVID-19 dolele pe asime ame alfa de ka peleji vowe ga khodolelia yinye COVID-19 la muganu tome le consider de ka ko yiva ihe mi afa jesideo la muganu tome yide ame alfa ve bla aseke vodeke onutwa keta pele agnoga pa pele central tonwenye district yo ga hedolelia de jiwu opa jesideo ga yijinu kuto le consider de kame o municipality po ameyeye bla ton voton yo ho dolelia yihe jesida ide amebla aseke vo aton chole amebla denvo eve yinomia siva ime teketa ha chole jesida de kaji yide jesida amewi eve angoga pe central ton chole enyi pele aseke ide bla vo ene pele bla vo de ka ketu saf afi dolelia de todo gba po gbodomevie me amebla vo aton po haya chole amebla nevo enyi yo po haya le amuganu tome ke ameyo tromegbe le amuganu tome yideji amene me america ku le home municipality te ke afaja to saf north dan pele akachi north kwenye district yo mepo hodolelia o to district amewi enyi me megere ketu saf nu tome wo jedodo to pele Dr. Joseph Degele amenye municipal health director na ketu saf health directorate ke nyepun toki cho COVID-19 dolelia nu epu koko na adumevi obe wanya le ke waza ngochi wiwe wa gbon le ngochi wi doli le wono ni odume medina eblebe nose mask enebe amesame nino amesame torindan ma nyobe ameviariki aza nose mask de kawo milani esronto milani novio toji diploma didio ma nya gberi ameviariki aza nose mask de kawo ma nyo habe dada ade nose mask na vi alo evi acho dada nose mask ado o puida nose mask ane ko bu o multiple unwa ne ni puma wonme tagba epuna de nose mask me ne makere na bubuma ni duma de won tima egena de nose mask ame ta ni be na bu bare ba ko amabu pe nose mask odo a ife be don le yokata la mi wa ato ahwe ni be ato ahwe ta nose mask a mi habe american hono vietolo alo ivi ade nose mask na fufu alu dada ade nose mask na ivi ben no ado nose mask ni gwana be mask hygiene abani chokuya da ni do la de ka for 20 nose mask ni na belele tohe isia ila ni akoko be ni nya ni afi nose mask o yita o hia be amesia ma nose mask no sikowu de ka alove anyo ba mesia mena nose mask ni me le siu para o me veni no si ni nya de ka e wa do velia ngikede kama ahia be wa do ni nose mask abezieve ahia be na do ni nose mask abezieve ni do de kacho ndi no valo ka bi de kemi godia ele bi na de agwodo bubu ni fo abega e tome godia na de na agwodo bubu alo anya de ka ni every time ma de ke ka do evelia ke ka nyaki ma ha ni fu ga toma e ka de ke ma ke ka do e ka do ke ma enya abe le no fun pe le ni zozo nko a sigede nya fa si o ha ina de nose mask muti ne kasi nose mask ne do evo da kasintia ele alole la si de nkuma ele no kore nkume ele do le kuti video abi ni se kata on se kasi le odo fe ya no si awon kuma kwa e ko le nose mask mediata ahia godo be nose mask ni no me si abe fe alo me ton alo se akoko be inya eyo me do ki ni be
kwa eyi do ha kika nya ya ahia blibo abe nose mask wa de direct on dia mi ni nya okun amade nose mask ko dare ni jira gbaji ni Ameribia ko kika ko ekodo mo ga ta ni do le hina dokuyo ma ni COVID-19 ko ahina dokuyo to le bubu do le gba be TB alo pe do alo ya me do bi disikin to tagbana me kwa do le ma de dokumenti ta no hia bi na ko nose mask tade le plonji adi tade plonji alo adi tade onjira ni gbovo aka ba ko aka do rin kunu o stian ya mero ha no do nose mask wa hidare galado me alo wa hidare ngunu mo wakata no nyini nose mask de o be na ko bu o mo ti plu nu ta ne do ya ne ko po cheke tifo ni o we le amomo le gbo wo ko alo ile wo do fi urika do ha di na popo be ikachede enu nyiri me alo yi di takufi me ko de kutuku me adon bleri takufi yi ke me fodi o akode kutuku me alo aton ade akode te fija jeri ni be eni office dora ton diko akode agbalade me akonu buji be ya maro fofori isi ayo ene nyi njira o makodare wa agbaji o manya jedudu toke hemi okpela afeto Joseph Degele amenye municipal health director le Ketu South Nutwa Zopefia komi teshi amuganu tome Ghana na Top Africa Radio Ambe Germany